Omishengero kazi Jennifer Muhesi aresera obuhereza obukuragurira abantu barukurenge mu 500 kandi abinja bizire babire barwire ndwara zitari zimwe na zimwe nka shukari omushwija n'izindi ndwara. Ndwara ya shukari na yeri yahigura munonga, so abashaho bitwareta babari abakugumbya shukari bakebera bakazaba nangwa n'abashija bona buri muntu we wejaho yakeberwa. Actually challenge yitubwine na yabarwira bamubutija kufuna services zitu ya dentuza kurungi nk'abacyara benda abacyara benda irware rikugwaho kwezi kwa mushanju omwaka ogwe 2025 kuzarisa twatandika tuzaza abacyara twarga rumushanju bakanyato na average tuzaza bakazana nababiri konko muri yecho abacyara bamwe bakiza rumucyaro ogu abashabiro butosha okugumana bekebeza. Abatura basimira obuhereza bwo kubajanja birabusha yaturetere bukoze sebukwatire n'abana babishiki nje twamusimira na munonga abana bitubaga kumuruka barije umuntu yanayihaye imbazi ora nageza ukoreka tinyondebe imbazi gitinka girebaga ora nasima mbwe ni Jennifer MP wituntu kusima ntukongera bururu. Okuragurirwa nukuza kwetorora Kazo yona kandi office yo mishengero Muhesi niyero kutamu MPha no kutambira amagara g'abantu gasha kwa Richard Nahabwe.